Muthikabu wa Kanitha wa PEFA Nguthuru Isaac Ndichu nianyitite mbaru mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta hari gwikira kirore watho wa maguta wa gicunji kinyanya hari 100 kuria ugite ati garama ya muturire ni ngiathi iguru muno korwo igoti riu riratigirwo riri gicunji gia 16 hari 100. Rais ameingilia na ametoa uamuzi kwamba iwe vile imekuwa na hata uchumi vile ilikuwa juu sana kairekebisha ikawa sawa, na kwa hivyo sisi zote haswa wana PEFA twafurahia na twasema Mungu ambariki. Akiaria hindi ya igongona riake ria kwamurwo ta Muthikabu, Ndichu niongereire kuga ati nianyitite mbaru ngwataniro ya mutongoria wa bururi na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga. Kule kuunganika kwao pamoja kumetufaidi sana na nashukuru sana, maana tangu walipoungana tunaona tuna amani na mambo yote yanapita vizuri na kila kitu kinaenda sawa sawa kwa upande zote na katika kabila zote. Ngiribotera Kameme TV, chitagwo Wanjiru wa Foro.